Čim je se zapravo pojavila korona u 3. mjesecu, nama su odmah ova prva dva koje sam spomenula, znači caterinzi i uredski obroci, znači stali ali u jednom danu i do dana današnjeg su 0. A i mi smo shvatili da u toj krizi nama upravo ovaj treći segment, ta premium polugotove jela, zapravo kao da smo ih, moram priznati, smišljali za ovo vrijeme. I evo, recimo, u krizi nam se poklopilo i to da smo konačno izašli iz Zagreba. Meni se upalila lampica i tako smo mi počeli polugotova jela dostavljati putem dostavne službe i to u cijelu Hrvatsku. Pa evo, mi smo zapravo spremni za svaki scenarij i da se kojim slučajem ova karantena nastavi ili ponovi, ljudi će i dalje biti doma i bit će im olakšanje imati nešto već skuhano. Ono što bi mi htjeli u idućih godinu dana je postaviti jedan čvrsti model koji funkcionira, koji je uspješan, koji je profitabilan i raditi na principu franšize. To hvala koroni jer nas je stavila u nemoguće uvjete da zapravo testiramo taj model koji je apsolutno odličan za sve vrste kriza.